Itaka rya gavumenti ryatahirirwa na rushanga haruguto nyigendo rwambarira kabare aho offices za Western Division Municipality ya Ntungamo zirigere kombekwa kandi batwire nibarwanira kumara ubwire buringwa hagati ya Moranwa Murundi Charite na Western Division no kusyo bwa hati obaresera basave yo kupimensha ronko kushanga ngo bakaba baratahirire kandi harkwatire munacumwa hacwe kacita karya Erkana Kajenza ni simarhanga bo kugira ngo itakeri rizoba twarhangura ryagarurwa municipality turiyange nka Alfred ninga ba kansara bagenzi banje abutubentu rwana na Wortaro nitaka rya municipality ryatugarurwa so turiyo tuteka mu tugarza mu boundaries zayezihirwemo abebembezi abasaveya n'aba kansara barambwira itakero nuko kutamwensharo kandi hino cakanise kuyaho habanze habaho kajana na Erkana Kajenza bwanyuma y'itaka rye nawe kwaturwa mu capa bito bwanyuma nawe ahereze yiciriza Yes. Yatabari wa inaka yenje na biha. Nibagira ngo bakabine cyapa kare atukubashitamu cyagira cyane kwata shonda so shondo tutwatugora bamwe bebembezi bebembirwa muhwezi w'umujece rwa mukuru w'ihango mu district ya Ntungamo ka muntu Robert enshongeje na wajigambireho kandi ajumirira umuze gw'abantu abara kutahirira amataka ga gavumenti ntakaje munagago ahana n'ibindi issues nabwo tuga dressing tamanya amazi magari ngahi icukuru n'amazi mu mubiki gavumenti kwizera buka nakabona nagenda nijawasya kandi mushe yagazamo ya stage Twino mjun Francis ahendira rukushaba baturo kuzoramisha amataka ga gavumenti okugira ngo batakabara ukore byentunguka so twayizira ngo at least buri umwe arebe uzita keryo ritakatahirwa na yarebe umuntu naritahirra nawe amateka umumbuga z'amatika umbamba ba gavumenti abantu binji batahirira amataka ga gavumenti cinte cy'ukuretera umwe gavumenti yabanenda kukora byentunguka nkukombeka amashomero hamwe n'amarwaro okubura umwanya gasha kwa Simon Ayamba.